yento aso na ene yemfa dispatchensa enhyase dispatches ofa de ubonkrata ya kane soafo ane wo hwe wo meya dansie ene nsusem onimonyamfo Samuel Atachia emfonyi da ha once ono list na ba ni dinim na wo say ministry no okoye housing ministry ho no okoye no wo se ne ho ayera no ne ho akere no se ye ka so bi amia me ese ya krimi wo se ne ho kre no papa se ye mani sika nya adwuma sika no ama wono aka se ni busia ni ka no foriata wo se wo amia no fe wo de no ho anyi wo se wo abreba se ministry sibi ye je busia tum wo parliament se mo fa kwaya kwan mo fa kwaya we no wo hwe ni ministry wono ma sika bi ma wo hwe ni ministry wono ma ade no so projects bebre wo hwe wo so wo ye CJ yankai hwe no wo kai Medina Medina na sa hikofi baby ana omo so mbe ya Folonia City no hifa no wo mo twen ho manso na bi kura so mo mpene na mo be ya mo nkopa asase wo baby se na sika nka ho na wonim Atachia se ye ma ministry sibiska ne yetwa na gya na okọ no ayi kanofo yata ho na okọ na so papa msre wo mi ministry no asesika ma mintumi nya adwuma ene wo se hwe wonim se ade na enidi so ministry se hi ayeye ho adwuma ade wo de ne nka unti kwansa etu wo se amanfo ka se na Atachia abrofo a wo mi lord ene sani amanfo so nim no babro hye ne motowam ene sani ase wotia mamu ase na sani enipa wo no conscience nyina nya rehemu wonu mu na obebo no turuka wo ministry ho no mo no na de fa ne ha no no wo chem sanya ye wo enya ne mfomso wo se nya ne mfomso sika no de be ye adwuma no ya ma no ya mfi no eti sa unifa kro hu se adansie ekonko ho no mo a na ye wono an busuani kanofo yata na amanifu amfa anya adwuma no abusua yenkoye ni mu ani amfa daily guide ento aso na daily guide say ebiem Supreme Court abomampani da John Dramani Mahama any applications ahoro yo dey call request we so was it a pay o mashutu no down no was in court wono na nya gro brofo ekọ twiko breman nyinada lawyer chachichi kataka bigu fom ema manfo de na papa yi wote brofo na papa na ne brofo de woko suku wo he na chese ye Harvard de ni ana se ehi de ni no we ye sa lawyer fo no so wotie judges no wani titesfes na chi wo hwe no o mu wie na o mu koba ye o mu se da bi application na de ba ye ya bagu eti ne wunya daily guide Mami Je Mensa ni mfonyi da ha ni addressing de bi kokoto wo mami te dressing asa wo chese wo fa ne ho penten de di kan say ata no hye na ise cream kakra ena ni tinwi ni so de enwi no gaschia papa ena gaschia na say papa hausa no gaschia hausa ni emete no hu ba kono no chese ye ka quality ataye hye no quality enwi obeyisuo electoral commission ma no so the access o mo hye da o we so sa na chese wo twagum na no so de yokọ ye ne beti eboni mu geneje ayi na ni nwi gusu se ya yeti edru so ado obegina adakam no dressing ne ye behwe na CJ yemfa daily guide ento nchen na yenko fufuru mu a yenko okunni daily graphic mu na ye kuri na enne abusia so onya daily graphic a lawyer for me ensa ene wonfonyi da ha papa minister ye ya wo ye nani no CJ isi for lawyer no star no ye nani no wahu lawyer Justin Amenufo star no ye nani no wahu na unsa mask no so e da sese na oye nani eruba very intimidating very mesi mani so no bi so dia wo ho wono nani no ko ense dan susu but otimi yema white ni gina de baby tuntum ni gina de baby no wasa fitire enye mfoni na de ho no bruta na picture no so munya ye o mo de ba daily graphic no no wasa fi nani ne oda lawyers mi enso mo boy obi eni aka gombo no ne de no o say look me see this eye eno na wo ho na nipa wodi kan lawyer chachuchi kata lead counsel
Emma petitioner no onu wedi kan na Mr. Justice Amenuvo lead counsel first respondent Nidino Justin I am pampa Justin yes Justin Amenuvo Miss person na madi kata ni won so da ha na lawyer akotwampa won so slow but sure won so da ha say a lawyer for me ensan nyina ni CJ obia wade e ma ne ye den so a obia wade bi won ho ye unique tremwe oh lawyer chachichi kata man for the never be a kabrofo ye akwati brofo oh lovely lovely hey what here? No. CJ Yeshan na yakwa sorry empire bi abeka se amobi akwa bi ukonyanja amani hwe momo fonina wo front page no na ayo adaruma wade atoday Facebook it join mo Facebook na fe lawyer Justin Amenuvo lawyer Chachichikata lawyer Kotampa o mfoni no me ensa nyina mfoni no CJ mansu na just so monitor Facebook wa CJ ya ultimate o just a man for day oye lo so oye de oye lo anyway maybe me say maja eja ye be ne na ma be no ye ni eju no CJ on a more serious note no oh no you can't be serious anymore CJ oh yeah eloquent the man is eloquent very or control over the language yes it would jina ho no so okasa na man for so chirofa ho na Justin Amenuvo die wono no de nani ni behunehuna akaka cause shoot to picture no mame to graphic front page no mame na sembisa no wono pam wono grammar no wonkom bebre na chese wonso de asifom na wokolo ya akotwampa wa sa wo ye obi a ye woni pa bi opena de jaso wo ka asema kire obi na ayese menwan na no na me nka me kɔ Adom FM na me kɔ no na ka ne de dabi obi pene se o me kɔ Adom FM no me fa ha na me si ha tawu sa wo ye obi a wo pesa tawu asem no a wo anhwe ya lawyer Kotampa wo ntimi ni ngiri wo bibia ho efisa wono no ne dia no wo yi ne mako toda na judges ni bi kura person come and do you mean way aso wo be kwa besina samo abo ka so nese ne na judge no person obo no wa me ya wo ma no eti CJ omo ye hwe me kan sa sitting way ye be sua de wo yeah if I sua de personally me sua de papa ye sua de na ye nwie so no minim say another amendment be samba e fa sa ye to abawie a ye be to aba niema esasa ye no eti ye di agrofa ho no seriousness so wom yeah ampenfo ani obi ye no se unifa kure wo tim se daache wo be ye law ni bia wo hu nipa miensa omunyina ya lawyer for kukudamo ba obia wade a kwan of so ye na de eti at the end of the day no ye be hu say na niema koye ne kasenya ne obemu hu se me kasem no CJ ene nyame ya adom akene beto aso ho na awrehosam su ni CJ eno nipa dunkron 19 ene hwere won kwa na wonim sa wo free kentampo wafa waterfalls honomo wo koda wadawa area honomo accident nsi ho manipa ba akọ nwere ne nkwada eye 20 10 15 minim yesre womo a omo ya akwan no womo ade na yekon aye no ayesa omo nhwemi hu
deɛ na ɛwɔ saa kwan no so yɛmfa spiritual nneɛma nto nkyɛn ɛne water force wɔnom sɛ da bia akwanhyia si anananom kɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ hɔ but yɛmfa no nto nkyɛn na nyini ase nkɔm yɛnhwɛ hu sɛ ɛkwan no ɛyɛ etie bi a hu dɔɔso anaasɛ ne ɛkɔ so wɔ kwan no so no yɛsrɛ wɔ mo ɔma yɛnhu na ɛyɛ adɔɔso dodo eti CJ ensɛm no deɛ bebree wɔ mu na mahu sɛ ayi aba PM abanti no PM se ba saa deɛ ne na ne aka nyinaa ɔna gyina wachi no Pamela CJ we are fine there Adom na ebi wa de bi o ka PM sasem this is my choice say PM's lounge no ya dey high you see me for long term be e probably be high for long term at least 3 years 4 years we be amode adu no and that saying oh we betimi aka sa chiri say na da bi en kan he ya no bi anti bi na do atoto pass no ntini say no ade ne en kan ha no bi anti bi say that na obi person obeje ho ya asori a o person obeje ho ya asori e be ye o ye be consider sa mo be yi ba niema ni nyina afiri wona ye de ya asori no be he de be okay mama na say na fe yemfa seda no